croeso i'r fideo pawb. Heddiw, ni'n mynd i bod yn chwarae gêm o enw Slide in the Woods. Mae'r ysgrifennu'n dweud, you come across a slide in the middle of the woods. Why not ride it? So I guess hwnna beth ni'n mynd i gwneud heddiw. Mynd lawr rhyw slide. Mae'n o goedwig. Let's mynd. Right, so remember mae'r gêm hyn edrych really cool. Mae'r genre hyn, like, ti gael fe, PS1, like PS1 horror genre. Honestly, mae like a edrychiad kinda jagged, PS1-y kinda. Mae'n eitha da am gêm Arswyd. Let's mynd lawr a slide! Whee! Hey, rhyfedd yn hwyl! Mae'n slide eitha cool, right, let's mynd lawr eto. Yeah, let's mynd. Just ar canol o'r coedwig, hwnna'n odd. Ni'n gallu mynd lawr y polyn? Na. Alrighty. Eto! Yeah! Oh. O, wedi newid tipyn bach. Nawr, remember mae'r concept hyn? Ydy wedi cael ei seili ar... Mae'n either the back rooms neu SCP. Sa'n cofio pa un. Ond mae peth yw, pob tro ti'n mynd... lawr y slide. Oh! Oh! Okay, rhaid hwnna creepio fi allan fyna. Slide o rhywun yn rhedeg. Right ar bwysi, oh. Lost flashlight. Look, there's still some battery left. Perffaith. Wow. Flashlight. Amazing. Diolch yn fawr game. Right, let's mynd lawr eto. Surely, ar rhywbryd bydd ni'n diweddu allan rhywle neis. Na. Oh, mae'n a mole problem for hyn, edrych. Nes ti gos yn just rhag rhedeg I ffwrdd. Oh, papur yn newyddion! Small town tragedy. Small town in mourning as mass missing persons case at local park continues to go unsolved. Reports say both children and adults missing. A detective working on the case sheds light on its peculiarity, stating, as if they disappeared into thin air. He asks that if anyone has any information pertaining to the case, or if anyone spots one of the victims, to please contact law enforcement immediately. Wel, perffaith. Remefon nhw gyd wedi mynd lawr y slide. Whee! Hello? Hello? Unrhyw un mewn y slide? Na? Okay. Oh. Ie, hwnna'n unig peth efo slides fel os, like, ti'n gallu gweld y diwedd o fe. Ond pryd ti'n edrych mewn, ti'n methu, mae'n just like slight kink o'na, ti'n methu gweld ble ti'n mynd I dod allan. Mae'n dywasiad da am horror story. O, mae pawb wedi bod lawr slide mewn park. O flaen. Like, ooh. Bydd unrhyw un mynd lawr slide ar ôl hyn? Rwy'n dod! O na, rwy ddim eisiau dod. Oh shit, hello. Beth di hwnna? Oh, mae'n cyrff mewn body bag. Ti'n iawn, bro? Rwy'n dod I helpu! Whee! Whee! Oh, na! Whee! Whee! Mae'n mynd yn gyflym! Whee! Mae'n mynd yn re-gyflym! Whee! Oh, mae'n mynd dywyll. Oh, na! Torch paid! Torri nawr! Oh, mae'r crawl meter.
Hold and then release space while moving forward to crawl. Oh. Ugh. Mae'r slide hyn wedi mynd eitha gros. Helo? Mr Body Bag, ti'n iawn? Helo? O na, no flaen fi. Rwy'n dod. Bang, 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 bang. Mae fe'n dweud hold space down fyna. Helo? O, slide arall. Whee! Whee! Mae'n dweud wee ry gormod nawr. Oh. Beth yn y byd ydi hyn? Oh, mae an pyramid type thing? Helo! Wish mynd nôl lan y slide. Oh! Oh! Bro, you good? Ti'n iawn? Wish mynd lawr I gweld. Na, mae wedi mynd. Okay, mae wedi mynd dros yr edge. Right. Just mynd lan y top. Gweld pa horrors yn aros am ni lan fan hyn. Ah. Okay, hwnna blaen yn sacrifice o'r pobl. Oh! Dwi'n just mynd I dweud, dwi'n gallu, like, clocio ar... Whoa! Uh-oh. Move chain. Yeah, let's, Funny a chains band the, like, beating heart creepy thing in. Pam na. Oh, syniad da, yeah. Feed them. Oh, right, dwi di... Oh, my, like, bin bag! Oh, na! Ydy hwnna, like, llawn o pobl sydd wedi mynd yn... ar goll? Oh na, ydy hyn... Rwy'n ddim eisiau mynd nôl ti allan. Oh! Oh, beth ti o'na? Helo? Ie ti iawn boio? Dwi di, like... dwi di roi bwyd i'ch pet chi. Hwyl fawr. Rwy'n mynd lawr y slide. Oh, mae'n dod ar ôl fi! Crawl, 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 crawl! Crawl, 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 crawl! Crawl, crawl! Crawl! Oh, no! Come on, crawl, crawl, come on! Come on, crawl! Crawl, my dad! Crawl! Oh, yes you are! Oh, come on. Whee! Crawl, crawl. Okay. My dog. Run, crawl! Crawl! Whee! My dog na gosach! Come on! Come on! Ti'n methu catch fi. Ti'n methu da fi. Oh, mae'n swnio fel mae'n, like, right tu ôl fi. Come on, go, crawl! Oh. Mae ddim eisiau edrych tu ôl. Oh, na. Come on, Torch. Come on, trusty Torch. Paidwch gadael fi lawr nawr, please.
Oh. Uh-oh. Hey! Slide out! Whee! Whee! Oh! Y slide wedi diflannu! Ydw fi'n nôl? Yay! Slide in the woods. By Johnny S Games. Hey! Rwy'n fod yn really cool. Nice! O, rwy'n joio hwnna. Rwy'n fod yn really cool. Really creepy. Ond yeah. So roedd hwnna'n slide in the woods. Roedd hwnna'n really cool. Roedd fi'n really joio hwnna. Roedd fi'n really hoffi like, yr atmosphere a hwnna. Ac yr PS1 style graphics. Roedd hwnna'n really cool. Yeah, roedd fi'n joio hwnna. So os mae unrhyw eisiau chwarae fe, mae'n ar itch.io slide in the woods. Bydd yna link mewn y description. Ac os mae unrhyw cael unrhyw awgrymiadau am gemau Arswyd yn ddi ti eisiau gweld fi chwarae, roi nhw yn y description ac yeah. Gwffio ar like button, gwasgu subscribe ac gweld gyn y stream? Na! Fideo nesaf!